سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi mga kakasisin kami atiranan, alhamdulillah yan naisap kita nyo nagbalik pa amin waktu na to karyaksahan amo na in waktu puas maghrib. Insyaallah ta'ala waktu ini suku singguru mulia puro kalasan amin dinil katok patumtum waktu ini na ako magpalukway tukbal ko na siya katok tanyong kataan mayroon narwain din si Mukti Kalasahan, Mukti Sambuanga City sampai pakataan binaybayan niya palyata pabal siya datu maskura mayroon narwain dekay siya kapit na siya dumdum. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين. صلوات الله وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulidain dito mga kakasiha tiranan. Yari na isab kami mga kamaumaasan sing kamuha kawyaksahan. Pumatud na isab kami ganap pangadjian. Maun pahadarat sing kamu hari hindi nasadya inabutan in suara ini. Ada pun ingganap pengajian yatud namu maun pahadarat sing kamu ayat ikakauha antag siyam hasuratu Fatir. Di ayat ini aun piabaita si maha tinggi Allah subhanahu wa ta'ala pamangaipun niya. Aula ha ummat haulihan amunain ummat sinjunjungan alaihi salatu wassalam piabaitaan sila. Unin pabaita yan, kakuyaran dunya, iwan kakuyaran adlaw akhirat. May yan kuyag,
kalna inkuyag sulga hipagdunya iwan sulga adlaw akhirat ingkakuyagan. Apabila manusia di sila maun pakakuyagan sintuhan, sila na sadya magkahi magnanam sing kakuyagan, ingkuyag yan napakay nila pamaksiat. Ingkuyag yan napakay nila pamulka, kalanat Allah subhanahu wa ta'ala wal iyadu billah. Biya sing kalanat iwan kamulka habang sa Yahudi wan Nasara, hakitab Taurat, iwan hakitab Injil, wala nila yakad. Iniyakad nila kakuyagan kabayaan nila. Bang bukun kalna sabab Allah Ta'ala nagpapanjari kanila. Biutangan kakuyagan in jantung nila. Impito ang kautabaran nila. In kakitaan nila. In karunguhan nila. In kananaman nila. Wayroon karayawan nila wang bukun kalna biutang sin Allah Ta'ala in kakuyagan iwan makakakuyag. Dahil nga sabab yadto, piyakuyag sin Allah Ta'ala yung bariman. Uning kakuyagan yan, la hasarata fiha fid dunya wala fil akhirah. Bang niya agarun, ing kabayaan sin Tuhan, di niya na agarun ing kabayaan sin pikilan niya, di niya na agarun ing kabayaan sin napsu niya, di niya na agarun in, kaya na naman niya habaran niya na ajaib siya sindayaw niya. Saka wa in agarun niya, kala Allah wa kala Rasul sallallahu alaihi wasallam, la hasyarata fiha fid dunya wal akhirah. Way kaluwian niya adunya iwan adlaw akhirat. Way kalugian niya la sa sintuhan. Way kalugian niya rahmat sintuhan. Way kalugian niya barakat ding Allah Ta'ala. Damikian aula-aula na way kalugian niya akug iwan kakuyaran ding hamahasut si mahatinggi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paman sin Allah Ta'ala, innal ladzina yatluna kitab Allah. Sabunal-bunal to di mga sila. Biasa nila. Ing kitab sin Allah Ta'ala maun kanila. Mga tuan, nakabidday manusia di nga kata. Tiarahan sin Allah Ta'ala sulat. Ang pahinduan ni nakal nila, ang pahinduan ni atay nila, ang padihilan panghati pangdungdung ing kabuhi nila. Wala man dungdungan sintao, insulat sintuhan. Wala man biasa marayaw sintao insulat sintuhan, sulat sintao iwan sintao, in pias pasan siula biasa sintao. Ayan nagkukuhig dumadlaw manusia. Sulat sintao, patta sintao, karupangan sintao, panayam-nayam sintao, inalupon sintao. Na diha ayat ini parman sin Allah Ta'ala. Innal ladzina yatluna kitab Allah. Sabunal-bunal to di mga sila. Bariman usugiban bariman babae. Yan sangan nila wiyas sa Quran sindumi wanadlaw. May tadto yan sangan nila. Inamuk huruf sadya. Amuk huruf basahan sadya. Magdihilin Allah Ta'ala karayawan, hangpu karayawan. Nahulog palawm karajum.
Sampay biya dinin ingat sintaw lumang. Uri na to kabakan magbalik. Imbar iman uso, giwambar iman babae, di nila lupasun. Naita, magkakunahan sila karayawan na dunya, iban magkakunahan sila karayawan na adlaw kana. Lagi, yari nakita ni Uhamasa, piyata sinabing, tumaudim pitna, tumaudim bala, tumaudim musiba, dahil nga kakahinang si manusia, in makatangkis dahayan, patangkisun sinallahu ta'ala, amura mga sila, aun pansugpatan sinatay nila tudyo patuhan, aun pansugpatan sinsuara nila tudyo patuhan, aun pansugpatan sin pituang tabaran nila tudyo patuhan, unon pansugpatan yan, yatlu na kitab Allah, biyabasa nila, diurungdungan nila, piyapaham nila marayaw, in sulat sinallahu ta'ala maun kanila. Mga anak po, magkagunahan kita niyo tatawangan. Magkagunahan kita niyo tatawangan iwan syafaat. Bang, kaya na naman na to, in tatawangan sintaw iwan tao. Marayaw, amo na yung piyaglingo ka na masana to ini. Labi indayaw sin tatawangan sin Tuhan paipon niya. Maita siya ay mananabang. Nain tao. Wiron ga ustin tao manabang siya. Na magunuhad da sila. Magtulong tabang. Wiron ni pananabang din kanila. Ingkatanyad turing Allah subhanahu wa ta'ala. Nabang sila rin makada kabayaan sin Tuhan na nabang iban sintiyabang magsaga. Biya simasa na to ini. Ampay bariman, tabangun siya iban dingi. Tabang. Piyag kakahakaran niya, ingkakunahan niya tatabangan din Tuhan. Direct atawa indirect, pialaway rin nga tao, ingan niya yan nagtulong tabang. Ingan niya yan, iagad sin nanabanging kabayaan sin Tuhan. Iagad sin tiyabanging kabayaan sin Allahu Ta'ala. Inang dihil marayaw, indihilan marayaw, inpiang dihil marayaw. Tanyo yan mga anak po. Innal ladzina yatluna kitab Allah. Nah, ingkakunahan na to, mananabang, tabangun kita niyo sin sulat sin Tuhan. Tumabang kato taniyo in sulat sin Tuhan. Sumapaat kato taniyo in sulat sin Allah Ta'ala. Amod tin siguro makatabang. Amod tin siguro makasapat. Mga anak po, in sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, dito sila siguro, naniguro sila maita, parman sin Tuhan, iban hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di malugi, di masusa, iban misan masusa, 5 bay hangin. Na, uno pa ni karuang, way kalugian nila dunya, way ra kalugian nila adlaw kana. Wa aqamus sala, tindog nila yung sambahayang kabayaan sin Tuhan. Uy, may taon sambahayang kabayaan sin tao, huun. Dahil nga mga sambahayang kabayaan sin tao, ubos niya magsambahayang, di niya akarunin beta na lang sambahayang, inakaroon niya, kabayaan niya, pagwa niya rin nga sambahayang. Hamok din ang mga sambahayang kabayaan sin tao. Na, wa aqamus sala, in sambahayang kabayaan sin Tuhan, hatag ayil siya dyan, napapas nindusan niya. In sambahayang bukong kabayaan sin Tuhan,
hapag ayil sadya, sasatun siya sin syaitan maghangpo. Way ra ingat sintaw, nasasatba ako nilang nautaway. Impag ayil ko iniwalong, nasasatin niya taway. Siyo in tao, naparayaw na impag ayil, hapag ayil kabayaan sin nagdaak kaniya, Allahu Ta'ala, in nagparagbos junjungan niya alayhi salatu wassalam, yang katindarajat niya, siya pasindusan niya, kaya ulungan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sa babian, iingat niya, nasasatba ako sin syaitan na pagayon. Sabab apabila wala kimugdanin pag-ail, kimugdanin sa bahayang mo, larakda. Sabab impuunan, kasutsihan. Impuunan, pag-ail. Nawang wala doon yung kasutsihan, wala doon yung pag-ail kabayaan sintuhan, tayan tuhan, nari nga sabihan, wa aqamus sala. Tiyunay nila insambahayang kabayaan sin nagdaak. In alamat niya, sin kaya tunay mo yung kabayaan sin Tuhan, kapag sambahayang, kaya tunay mo yung paldo, kaya tunay mo yung rukun, kaya tunay mo yung syarat, kaya tunay mo yung kataan, kakukunahan, hapanagnaan sin pagsambahayang, halaw man sin sambahayang, iwan pag-ubos sin sambahayang. Dahil nga mga alamat niya, napatindog mo kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sa bunal to din sambahayang yan, bang mo iya ka din kabayaan sintuhan, tanha, karausan mo na pupuon, istapon, ingkatan, ginis babara, pamaksiat. Maksiat sin usog, maksiat sin babae, maksiat sin pangatud, maksiat sin pangdungog, maksiat sin suara, maksiat sin siki, katan maksiat sin awaran niya, apabila kimugdan ng pagsambahayang niya, haatulan kabayaan sin Allah Ta'ala, amin hindo sin junjungan alayhi salatu wassalam, karausan niya puunin hinang mangi. Tanha anil fahsya'i wal munkar. Iwan singkatan sa barang hinang daruhaka. Waibihan banus daruhaka hamasa natuin. Ampuniwan tabia waibihan banus halipulumanu si hamasa natuin. Akulong ninusog marayaw. Akulong ninusog ganarul. Mga anak ka po ikarun, naggulal usog marayaw. Si Fir'aun naggulal usog marayaw. Hinamrod naggulal usog marayaw. Naon hindi matukan Namrod. Sanam sadya. Uno hindi matung kan karun. Tiyon si lupa. Uno hindi matupkan Fir'aun, naginding liumus siya. Ibratan liulil abthar. Pamintangan si mga sila barakal. Nakawa pamintangan si mga sila, marayawin akal, marayawin pikilan, marayawin pituang takbaran. Naggulal ganaro, naginding hasangi ni waliyadu billah. Mga anak ka po, tanha anil fahsya wal munkar. Sabarang sinhinang darwaka, sabarang sinhinang halipulo, tudyo patuhan niya, tudyo papagkahin niya, tudyo hakabuhi niya, tudyo pakamatay niya, kagausan niya puun labi awlayari na kita ni Hamasa, limabaw yung pagdaruha ka si manusia. Hapagunahan si Yahudi Iban Nasara.
Di sila humudong. Sehingga mig na Muslim dengan pag-agama, astulan na Muslim dengan pag-agama niya, astulan na Muslim harakan kanya sintuhan niya, astulan na mga Muslim haliangan sintuhan niya. In bariman usugiwan bariman babae. Di nila ipagganti. Ilamma simpag-iman si manusia, ilamma simpagtuhan si manusia, ilamma sinpangagad si manusia kabayaan sintuhan, yabi udino, hirakang nila ng pag-akaman nila. Diarakang nila imbaran nila, diarakang nila inmartabat nila, diarakang nila pasambil pag-akama. Maita biara di dunya sabab sindayaw sin dunya. Inallahu subhanahu wa ta'ala gabaitaan kita niyo papag ibadatun sadya kita niyo riha dunya aw ni pangasubuka to taniw adlaw kanakan. Yan tuan wa aqamus salah. Uno pa. Ini katu piag na pa kanila. In uno-uno na rijiki yan hara kanila sintuhan. Rijiki sin, rijiki pagkaon, rijiki ingat, rijiki kusog, rijiki pikilan. Piyag na pa kanila. May taon kaniya, way kanila. Piyag na pa kaniya. Unin man na simpiyag na pa ka, iagad na yung kabayaan sintuhan, bukon niya iagad yung kabayaan niya, bukon niya iagad yung kabayaan nila. Dahil nga sabab yan, hiruhal sintuuri kaingatan sinlawa. May ta, aunda nagsusulat, aunda makaingat. Nabihaon tuan, paingat ni natasil langit, paingat ni nababaw singgumi. Wala pamisan kaya ruruhal yadto na. Mga anak ka po, hindi ay tadi ka to, sirran wa alaniya. Nakasipukan, iba nakatampalan. Nakauna yung kasipuk. Tayan tuan. Dahil nga sabab yan, naasuwin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Isyuin tau marayaw patau, wang siya marayaw patau, marayaw siya kabuhi. Isyuin marayaw patuhan, wang siya marayaw patuhan, marayaw na siya pakataan. Isyuin labi indayaw ni Arya dunya iban adlaw akhirat. Ingkatan ini marayaw sa isyuin nakabid din dayaw. Baita si Rasul sallallahu alaihi wasallam. At-taqiyu, an-naqiyu, al-khatiyu. In tao marayaw, patao, iwan tao marayaw, patuhan, iwan labi abdal siya marayaw, napi sinallahu subhanahu wa ta'ala. At-taqi. Amuin himihinang siya sinda akan sintuhan. Hinang nindakan sintuhan na kabayaan sintuhan, iwan kuyag niya. Timangkis siya ring haliangan sinallahu ta'ala buka hamulka niya. Way siya nagkaiba-kaiba, amuyan hinto labindayaw. Di niya ipagpamaitan dayaw niya, siya ini pamaita niya, uninda akan sintuhan, uniliangan sintuhan. Ampain tungod pabaran niya, hari siya magbaita. Kayan tuan. Uno pa. An-naqi. Way igil, way jangki, way limut, way abu, way riya. Maita. In abu, in riya, in igil, iwan jangki, kayo rin mapung. Puno yan. Di mapung yan. Sunuhun ingkatan ibadat mo. Sunuhun ingkatan karayawan mo. Pagkat mo padlaw akhirat, abo.
Ayan tuan. At-taqiyu an-naqi malanuin atay niya. Way tuputan igil, way tuputan jangki, way tuputan abu, way tuputan pagigil, way tuputan riya, way tuputan sum'a. Masa na to ini, pikilan ko sa alaw na ako'y nagdihilhan. Amoy niya lang na nahinang na yan, pikilan ko saan kata. Mga anak ka po, biya dagbos magguro kan Namrud, biya dagbos magguro kan Firaun, biya dagbos magguro kan Maasaman. Imbar iman impiag guguruhan niya, kala Allah wa kala Rasul. Di siya magpamayta sindayaw niya. Di damisan siya magpanuso singi niya, masana to inihibay taha. Tasil langit, satellite. Ano yan mga tuan? At-taqiyu an-naqiyu al-khafi. Sipuk. Sa impagwaon niya, unimbeta sin Tuhan marayaw, unimpihati sin Nabi marayaw, amuyaddo. Na, uno yan tuan. Yarjuna tijaratan lan tabur. Intu yadto. Biasa niya yung Quran. Tiunay na yung siyang bahayang makalimang karumang kaadlaw. Nag-usaha siya, ampa siya makapag napakahatiranan kabayaan sin Allahu Ta'ala. Muhong rida sin Tuhan. Tijaratan lan tabur. Usaha niya antara na iban sin Tuhan di magkalugi. Inusaha yari adunya ini agarun min atulan iban di malugi dakaw aula biya na simmasana to ini. Ano yan mga Tuhan? Way control sin tao. Kontrolon sin tao hamuk. Way lang na makapagbaya ako ra. Imbar iman di magtulong tiyabangi, magsapaat sapaati, halulay sababin agama nila, dinul rahmah, dinul mahabbah, dinut takamul, dinut takapun. Inagama nila, agama paglasa. Inagama nila, agama pagulong. Inagama nila, agama pagganap-ganapi. Bang tiyo-tiyong kayo mo mataw din kanila, ganapan nila. Agama pagsahawi si hawihi. Oy natuan mawaya sa hawihon. Kamilong nin maingad. Agama awon pag isun masun. Di na mabayan tao, buo na lang ning kam. Mga anak ka po. Bang mabihad tuwing dagbos. Parman sinallahu subhanahu wa ta'ala. Yarjuna. Wala sila imangut sinday nga tao. Wala sila miyuhong sinday nga tao. Wala sila kiuyagan sinday nga tao. May ta sa bangan tao barhajat pakaniya. Hirayahan barhajat. Himataud sini, mataud bulawan barhajat. Himiskin barhajat. Bastangan pia panjari barhajat sila. Hisin hajatun Allahu Ta'ala. Naunin hinangun, magtaayon sadya kamu hakabayaan sin Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Dahil nga sababian mga anak ka po, aun hinang iaamalan simbar iman do madlaw. Halaw muntong sila. Di mabayain bar iman maluwi sindum. Di mabayain bar iman maluwi sinadlaw. Di mabayain bar iman maluwi hapagtug. Uy, may taon na tug na lugi. Di mabayain bar iman maluwi hawak tuwati siya.
Di mabaya imbar iman malugi, hawak to nagpapanaw siya, hawak to naglilingkod siya, hawak to naghali-hali siya. Di. Mapakay niya ang katan, waktu pakabayaan sintuhan. Uno yan. Hinang ay mubugto sa lugay mubuhi. Firman sin Allah Ta'ala, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Kabaitaan sin Tuhanin Nabi niya, iwan sin umat sin Nabi niya, pagtag-ipon kamu patuhan tunggal sa lugay niyo, di pa mabutas inyawa iwan sin jasad. Imbukon bariman, yan naghali-hali. Nagtatakad musim. Sin musim yaon katan sa kawaon sa Japya Vidda. Na, yan tuwin number 1. Wa'budu rabbaka. Tunggalan yung pagtagipon niyo patuhan, ay kamulisuan, ay niyo pahil-pahila, sabab haupo din waktu niyo, pag-abot sin waktu niyo kay man, pag-abot sin waktu niyo kanuman, nakikiring na kamu, nagtatayrik na kamu manaw, nagtutungkod na kamu. Tayan tuhan. Na, hikaruang, ay mo bugtuang, ay mo tinggali, sa lugay mo buhi, impagsukur patuhan. Wala in syakartum la azidannakum. Sa lugay kau nagsukur patuhan, nagsukur kau haswara, nagsukur kau haitikad, nagsukur kau hahinang, ganapan sintuhan ing karayawan mo dunya, iwan karayawan mo adlaw akhirat, di makaganapin tao. Gaman ang bangong gimanap kay mo tao, sukutun ka. Kadi anlaw niya. Tayan mga tuan. Ampay bariman di, ingaton niya sa jaunin hak sintauron kaniya. Unuing kapatut sintauron kaniya. Bang niya kaingatan, hikadto niya ing kapatut sin pagkahin niya, sintay mangud niya kaniya. Ampay ing kapatut niya rito atay mangud niya rin na sukatun. Tayan tuan indayaw simbariman. Na, hikadto ay mubugto ay mo tinggali indayaw ini, ay mo tinggali inaamal ini. Uno yan tuan, pagjikir. Pataw rin pagjikir mo. Bukon magjikir, magkita simbisara sintao, simpatta sintao, singkahiluhalaan sintao. Kunin pa man sintuhan, pajkuruni ajkurukum. Panumtum kamu kaku, lawin tumtum ko kaniyo. Nasa kalituan, nagtumtum na dyan tayo tao. Imbudjang intium-tum subul, insubul intium-tum budjang. Imbalo intium-tum balo. Astagfirullahaladzim. Bangkaw makatumtum habihan dagbus, in nagbutang sintumtum, iban sintimumtum, iban sintiumtum, Allah Ta'ala, kadto kau papuunan sintutumtumun. Ang pabiyay ta sintuhan ni papataod. Ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha dzikran katsira. Mga kamu bariman patauran nyo. Dahil nga sabab yan, mataud da panumtum, impataud da pagjikir, amura imbariman usog, ibang bariman bagay. Pajkuruni ajkurkum. Bangkaw na numtum patuan, nagjikir patuan bihay ng taod, 11 taod sinidhil kay mo sinallahu ta'ala. Aun jijikiran sung matug. Bang mo siyabutin jikir yad to sung matug. Iampun na sintuhan indo sa muna kauna, iwan nakahuli. Sa amin do sa sibi-sibi. Misan pa biya lagbo, bukal law din do sa mo. Ako ti kabasahon mo, jikilan mo injikir yad do. Sung matug,
iyang pulsintuhan. Naway tuan makajikir, pagkita tao in iyon halima, matanak na jalima niya, pag sayo niya, lapit adlaw na. Way nakabas sa jikir, way nakabas sa ruwa. Taniw yan, mga tuhan. Ini kaupat, ay mubugto Salugay magkumbat-kumbat, inyawalihan mo. Salugay magkumbat-kumbat, inatay mo, injantong mo. At dua, patauraim panghindwa mo. Patauraim pangayo mo patuhan. Bukon pangayo patao. Tunyo kanda sintuhan inatay sintao. Uno yan. Parman sintuhan. Ud'uni astajib lakum. Harap niyo parman sintuhan mangayo marikako. Panghindwa akamu. Pabaran niyo. Panghindwa ahin niyo inahli niyo. Patauran niyo impanghindwaan niyo haway pa problema. Bang maon na yung problema na kaingatan na kamusintuhan. Sa kalibaliskat, tuway na ang problema, ang papatauron sintao, yung panghindwaan niya, okay rin sabdad doon. Sa inuki tuod. Ta'arraf ilallah firraka. Ya'rif ka fi shidda. Pataura im pangayo mo patuhan haway pa problema. Bangaon na kasusahan, aon na problema. Kaya ingatan na asal sintuan yung tingog mo. Kaya ingatan na asal sintuan yung mukal na mo. Itayan mga tuwan. Nabang mabihad tindagbos. Hinagisi mga sahabat. Al-hasanatu ba'dal hasana. Dalilun ala kabulil amal. Indayaw, ganapan dayaw, ganapan sarayaw-rayaw, manunjo kinatay maasintuan hininang niya. Amura-murahan, mga anak ka po, bangman kita niyo makalamu dawihad tindagbos. Uuhon na to inatay na to, uuhon na tinyawalihan na to, uuhon natin pitong gawtabaran na to. Yari kita niyo hamasa mataw din pitna, mataw din mangi, mataw din musiba, mataod na kukumun, di na mahalulay, ini kahalulayhan. Arruju ila kitabillah wa sunnati rasulillah. Ini kahalulayhan, alupon na to, ingatun na to, agarun na to, informansin Tuhan, iwan hadis, sinjunjungan tani walay salatu wassalam, tub-tub na rin to, miabot na yung waktu na to, nas'alallah subhanahu wa ta'ala, at tawpika wassadad, wa an yaja'alana hutatan muhtadin, wa an yaja'alana minal faizin, wa an yaja'alana minal lazina yastami'una al-qawla, fayattabi'una ahsana. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, nastaghfiruka wa natubu ilaik, wa sallallahu ala khairi khalqika nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.